Cerahkan tingkap. Yes. Yang indra ledang kayo ini riku entenani deu hiang indru uyak tidak hating garji teri sejerona pikayunan itu mawo jano lintang arenges irigo reside iang indro ngowen tenang sabuh wacana aduh rasi ne o damo daging mau side yang indra uduh dewa sang maharesi sane dahateng mau tamu angali dewa padi ngahang bawas mami nahane jani lauta becekang mirengan nyen pinake baos manirene angin nuntun kau repangan seluering pitekat manireni gumantini side angin titi pengancan ring kauripan idewa apang norang iwang margi gumantine idewo rit
tatkalaning ngelaksanayang sahananing paridabdab pangnenten iwang idewa ada dewa rasi putus nahudo dewa dewa sang maharesi meraga putus angani dewa dewa lintang mahu dami kewentenan angan idewone uyak didahating luwih mau tamu nyala bangkot kasu warga sepengrawuh idewone mai ke jagat swarga uyak tinyekalo angani dewone mana labang sastra haji sangkaning idewa subo pagah tur maning telab ri sejeroning daging kecaping sastra pagah nuntungon yama nusa termaning dahating pagah pisan yen buku dewa risada kalaning ngeman nuntun kewentenan ipretak jano makejang mangda sidang swarga maka undang tetujoni dewa gumantina presida mangisin ane madahan swarga dadang yang niambal sesampune asapunika daging bawa sida yang indri mawa sanoraris nyawis idodang yang asto pake ampun rayang dia
daging ingin mamitang lugrut puniki titiang banget titiang lungsur agung sinampura kewentenan titiang puniki sane dahating nisto turmaning dekil ratu lendang tuna daging sastra turmaning kelangkung wiyakti wimudahan titiang tunu titiari sejeroning daging aksara wanda mawet mana wentene puniki titiang tamet wantah sangkaning mawit nekeng tuas manah titiang subakti majang ring palunguh iratu ledang ratu mapa sangkaning pasuwecan palunguh ratu ring sikian titiang mawosanom pasuwejo ring sikian titiang ratu angin titiang bakal urip wentene piteket palunguh ratu ring sikian titiang punika jagi angel titiang bekel iriki ritat kalaning titiang maurip